Element L, umwe mu batunganya umuziki bakomeye mu Rwanda. Sinatinya kumwita intare, igisimba gikomeye cyane mu ishyamba ry'abaproducer bari mu Rwanda. Ari kuvuga mu itangazamakuru kubera amakuru yuko ashobora kuva mu nzu itunganya umuziki ya 1:55 AM. Ntumara kuvuga 1:55 AM, utabumva Coach Gael kubera ko niwe boss wayo. Dore ingingo 8 zishobora kuba ziri inyuma y'aya makuru. Bidatinze cyane reka tunyarukire ku ya mbere. Amasezerano y'ubufatanye arenzeho. Element yakoze indirimbo Sikosa afatanyije na The Ben ndetse na Kevin Kade. Bivuga yuko byarenze ku masezerano yari afitanye na 1:55 AM. Ko The Ben afite umubano utari mwiza na Coach Gael iri 1:55 AM. Coach Gael ni igisimba, ni nyiri amafaranga, nyiri buri kamwe. Nguhaye ikaze, tugiye gukomeza kubahana. Reka boss nare mutinya, we are the baddest. Niba utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe yageze kuri channel ya nyayo. Yaca ni guha amakuru ushaka kandi buri kantu, buri nkone. Amakuru yose mbana yakuyeyo. Nawe rero, wakaza subscribe, waye kuda chapeau, kandi like kuri iyi video. Sige comment. Ese bimeze bite kuri Element? Tega amatwi wiyumvire. Ibibazo hagati ya Coach Gael na The Ben. Kuba The Ben ari umwe mu bahanzi bari mu ndirimbo Sikosa byateje ikibazo kuko bivugwa ko afitanye ikibazo na Coach Gael gikomeye. Bigatuma 1:55 AM itifuza ko indirimbo Sikosa isohoka. Iyi ikaba ari ingingo ya kabiri ishobora gutuma Element agiye kuva muri iyi Reba. Impamvu ya gatatu, usabwa kuva mu mushinga cyangwa se akishyura amande. Amakuru avuga yuko Element yasabwe na 1:55 AM kuva mu mushinga w'indirimbo Sikosa cyangwa se akishyura miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo asese amasezerano yari afitanye na 1:55 AM. Ikaba ari impamvu ya gatatu. Impamvu ya kane reka twihute cyane. Gukorera hanze ya 1:55 AM. N'indi mpamvu ya kane. Element L, intare ba producer bari mu Rwanda, yakasigaye ari umuhanzi mwiza, akora indirimbo nziza ikundwa n'ingeri zose ziri mu Rwanda cyangwa se n'ahanze yacyo. Yagaragaje ko adafite umuntu umugenga, avuga ko indirimbo izasohoka vuba. Ibyo bishobora kuba bisobanura yuko yifuza gukora ku giti cye adafite imbogamizi. Impamvu ya gatanu ishobora gutera Element kuva muri 1:55 AM guhindura umubano na Bruce Melody, umuhanzi ukorana cyane na Element bya hafi. Aherutse kujya muri Kenya akorana na Prince Kiss wo muri Country Record. Asiga Element bivugwa yuko byatewe nuko Element yarahuze cyane. Ibyo bikababaza Bruce Melody cyane, kari wizamuriye akakana Element ikaba ariko kari kumwiryaho ku munsi wa none. Ikaba ari impamvu ya gatanu rero Element ashobora kuva muri 1:55 AM. Impamvu ya gatandatu, ushaka kwigenga ku bikorwa bye. Element ashobora kuba yifuza kwigenga ku bikorwa bye by'umuziki muri rusange atagombye kugengwa n'amasezerano ya 1:55 AM. Cya karindwi, ushaka gukorana n'abandi bahanzi batandukanye. Element ashobora kuba yifuza gukorana n'abandi bahanzi batandukanye batari muri 1:55 AM. Ibyo bigashobora kutajyana n'amasezerano ye afitanye na 1:55 AM. Impamvu ya munani, kugira icyerekezo gishya mu muziki. Impamvu ya munani nayo ya nyuma nyine,
kugira icyerekezo gishya mu muziki. Element ashobora kuba yifuza icyerekezo gishya mu muziki ashaka kugeraho, gishobora kuba kitajyana na 1:55 AM. Impamvu zo ni nyinshi, ntabwo twashingira kuri izi ngizi gusa. Izi ngizi umunani zone nabateguriye, nubwo aya makuru atarashingirwaho ku mpande zombi. Biragaragara ko 100% cyangwa se 80% hari ibibazo hagati ya Element na 1:55 AM bishobora gutuma batandukana. Element yari intare, ni intare ni ishyamba ry'abaproducer bari mu Rwanda kandi beza cyane. Reka ngushimire we twabanye kuva ino video itangira kugeza irangiye. Ukuri ingofero cyane, uri umuhanga, uri umunyabwenge, wamenye channel ya nyayo. Channel za zindi zite ku ruhande, niyo channel ya nyayo kugeza amakuru atari hivombe. Buri kantu kose kaba kari hano kuri iyi channel. Niba utarakora subscribe muntu wanjye, kanda ho none twimanukire, kanda like kugira ngo YouTube iyi video ibashe kwigeza ku bantu benshi bagiye batandukanye. Kanda share kuri bagenzi bawe bamenye amakuru ya nyayo. Ese hari izindi mpamvu waba uzi ntavuze hejuru? Zandike muri comments dukomezanye. Njyewe Eritika Boss nare mutinya, we the baddest Astroman Shutter, nare y'umujyi umwana avutse Gato kararangiye. Nta handi wakura amakuru yizewe tari hangaha. Ndabakunda cyane, reka dukomezanye mu bindi biganiro bikurikira. Hasta la vista.